He whā tāta I runga I ngā paepā hopori kai te hika I te ahi totohe mō ngā ture hei ika e aukati ana I te rahi o ngā mātaetai e tae ana te kohi, engari e whakaetia ana ngā mātaetai iti. He whā tāta e whakaatu ana I tētahi tāne I te puaho Waikato, e kohete ana ki tētahi rōpu mō te maha o wā rātau pākete ki ana I ngā mātaetai iti rawa. Kei Michael Cugley anō te roa nātu. He raru mai anō e whakahōhā ana I te maha. And here they are. Look at these. Look at that, it's the size of my thumb. He kaitiaki rākau I te puāwai a Billy McLean, ā hei tāna ko ngā nia e haohia ana I ia rā. Engari karekau he tikanga mō te nui o te kūtai e whakaitia ana te kohi. I was frustrated, offended and disappointed. And I made that clear. You take all of this back and you put it back and you don't come back here. Okay, yeah. Okay. You tell all your friends and all your family there is nothing here for you. Hei tā sina katu no Te Manatū Ahumatua ko te ture mō te nui hanga e hāngai ana ki te pāua me te tio nahe. I was under the impression, as most Kiwis are, that our commercial size that you buy in the supermarket is the acceptable size to take from the rocks. No. So there's no size limit for mussels. There's a quantity limit that they can take, but no size limit. Kua puta ngā whakapai I ngā pai pāhopori, he tangata kaikiri a McLean, ā kei te whakahe ia I ērā heitara. We do try to discourage just members of the public going up and doing that, taking matters into their own hands. Not everybody will take advice like those people did and do what that man asked them to do. This guy doesn't even speak English. These people do. This guy doesn't even speak English. Ludicrous, my friend. Ludicrous accusations. Anybody who knows me knows that is a true statement, to be ludicrous, to be accusing me of that. In all honesty, I have checked locals' bags on the way back from that beach. And like I say, never, ever do I see anything smaller than this in their bags. Different cultures use fish in different ways. So we eat the inside of the mussel. Some cultures boil the shells and whatever flavour they get from that, they use it as a broth. So while there's no size limit for us, for some people they'll look at that and find it terrible. Kei te aki Te Manatū Ahumatua I te marea kia ripoata tia te mahi apo kaimoana ki ngā mana arohe. Michael Cugley, te ao marama.